Pozdrav svima ljudi, dobro došli u moj novi video. Ljudi, danas snimamo Minecraft, kao što vidite. Nisam ostalo ništa kapirati. Šteta, nema veze. Imamo tamo još. Vidite, imamo 3 TNT-a, imam jedan kapicu. Ja imam chest plate. Malo sam promukao, izvinite. Pa ću malo tiše da pričam. Ova epizod možda traje 4-5 minuta. Nema šta da se više, evo svejedno pokazat ću vam samo što sve ima. To ovdje samo skoro drveće. Tu imam kuće, našao sam ovdje pustinsko selo. Tu imamo jednu rupu, za koju nikad nisam je čuo, ni vidio. Znate što mislim. Ovdje imamo dosta ovih farma i to. Zovu ga Endermana me baš blika. Evo ovdje imamo kampira, nisam ne vidio. Tko dovoljno ovdje ne znam. Evo vidite, to je tu, da smo pokasili ovo. Pa ako se tamo udario na ovo. Kaktus, ja drugi put se udario na kaktus. Kuće ovdje imaju dosta kuća, tu su bili villageri, ali se razbežali zbog zombija. Tu imamo kaktuse. Ovdje nisam stavio vrata. Sada vrata nisu kod mene, ali baš mi briga. Tu imam nešto ušlo nije. Obično mi nešto uđe u kuću. I onda ne znam što da radim, pa ljudi. Mislim naravno. Ovdje imamo bunar, za koji ne znam ni zašto je tu. Mateja je imao ovdje kofu, ali ga ubilo drvo. Tako da vidite to tu. Ovo je naša kuća, ovdje glavna. Označili smo, mislim, napravili smo kao neki dodatak na krovu da bi znali da je to naša kuća. Ja sam ovdje ugradio noću za noćnu patrolu, zato što ubijem zombije i creeperove sa bom. Tako. Da vidimo što imamo, dobro. Ukoliko imam 2,5 steka drveta. Ovdje to, dobro, sekirica. Evo ovdje imam 3 TNT-a i ovo što sam vam pokazao. Dosta stringa ovdje. Dosta im je ovo. Ovdje, ako možda čujete mog mlađeg brata. Šta da napravim? Ajde ovo. Neka bude tu. Onako. Tu. Neka bude ovdje. Izvinite ljudi što u prošlim epizodama nisam smanjio kontrole. Stvarno se izvinjavam. Ali evo sada jesam. Imam bukvalno tačno onoliko koliko mi treba. Kupa voda. Čekaj da stavim ovdje kramp. Noći kada ovo budem završio, to će biti kraj. Evo. I ljudi, ajde bro, uđu krat. No.
to bi bilo to što se tiče ovog epizode. Ako hoćete još ovog epizoda, samo napišite u komentarima. Ma i ne morate, sam ću to da snimam. Tako za sve vas, jedan veliki